Alright, I will to share some game kubos nang. Aunque Instagram kasi mi bold, it's okay. No si pa di plataforma nang ko ayuda a mim elevate mi financial literacy game. E pro me, ta Earn Your Leisure. Earn Your Leisure ta mi favorita plataforma nang anyone ku conhece mi, saku mi te recomenda tu rende pa follow e plataforma aqui. Earn Your Leisure ta brand, pero também ta plataforma camina nanta papia turcos de financial literacy. Ito opgericht door die dos guy na punta sunte na punta do esaki anto nang ta guy na di New York gewoon ku ta explicaba con una placa chiki. Pero também ta importante po botende e maneira con nanta papia paso ta maneira con nosta papia. Nanta usa simbe pop culture references para explicar kiko ta basana in the market anto certo business practices também pa bo compreender na bo mes lenga. Es un guy may aqui, ta mi favorite character bambisa riba plataforma aqui. Guy que llama Ian Dunlap, e guy kita trader at trade futures, pero iting hopi bong insights in what is happening in the market. Ado sei ito hopi importante po ng maneira ami, kukesa kita pasan in the market, pero minutin turbe e tempo pa mi mes ba sa research, dose ora bumesa usa. Bukabes, ando follow tipo di plataforma ng aki. Paano de say nanting network, kami na natin diferente tipo de show, anto assets ko por tap into, pa elevar bo financial literacy. Maneira, e show aqui ko yama Market Mondays, kami na tawag turja luna ki kapasa den market before, just a week before, of e show aqui before, but ko yama Earn Your Leisure, kami na tapapi about business. Nanta intervista entrepreneurs, anto nanta duna mas inside den key business practices, kunang tahasi anto rekomenda. Bani de say nanti festival tama ko yama Invest Fest, kwalta undi e biggest investing anto financial literacy platforms, live platforms mambisa in the world. Un día lo miega ba inano. May gibay online, pero mi goal ta pabaay nano Atlanta anto bosa. Ta ku like may people ko ta interesa ding investing anto eleva ng mes.